Kramzari ELITETV ki special talk meng tabiru sutaram loksari maroi na ngasi ki special talk ta khone puzari lebasi hauzik oiba Manipur ki film asida tuan ba Manipur ki mapan ki lakpa mioi singna khoi matiang pangba aduga khoi sidaida solidarity utpa meyam sulai madugi manung channa khoi sidaida silsedagi yamna khoi miyamna saknai ra hai batai Manipur Sahitya Parishad Assam na su khoi samaj sevika upadhi pibi khraba All Assam Manipuri Student Union ki ex president aduga senior advisor Manipur People's Front Assam ki spokesperson loina social activist on silebe deba oja Saikhom Kamalakanta ni maroina Manipur da lainge da kuna kutong chab lojaraga Manipur gi leiba metei singna hauji leire films da karamba miyang yengbage kari oina ubage aduga makoina solidarity people laiba mayam singa se mayam da pawdum jena bi da adaba thamjaba oreba tai sanabagi khoi thauramni special talk ni amada oja Kamalakanta butara mokshin Koramjari maroina oja si khoi oja moina horak peni hai khoi ki side scene dagi aduga khoi maruina hauji Manipur da lakhibagi maram se ahambada kari manung da Manipur da lakhibinu so amdung thambiu oja koina laksavasi mapanlam Manipur gi mapanlam maroina Assam dagi tongan Ruth Singh Manipur gi awana taba sida mateng pangna bi damakta aikoi gi Assam dagi tongan Ruth Singh CSO Singh natragana khongang Singh dagi lanai level da mayam Manipur da chatpi gre ana aikoi su Manipuri Sahitya Parishad Assam basi Assam dadi government amsung miyamna masi apex body amoina lobby ada Manipuri Sahitya Parishad na khara thengla su thengna aikoi gi central body na tanaraga aikoi su angamba mateng khara Manipur da pangrusi pangdu jade hagi pandam sida Manipuri Sahitya Parishad na kachar gi Assam gi tongan mafam sing dagi ngamjaba sankhai ji khara aikoi na khaijaraga akoi mioi trama thoine saba delegation team ama Sahitya Parishad ki lamjing makha da akoi tang 39 thungjarabani hoja ado akoi mafam sida thunglabaga Manipur gi akoi gi oja sing khara akoi na hanadi khangna jarakpa oja sing lamit tumit Manipur gi punamak nongpan punamak khangbo oja sing khara gi mateng lojaraga akoi na akoi ye tang kunga Mathoi policy aikoi kem kunni thoi kunumdoi mukta aikoi tengbang pijakre asoka panjauraba adagi aikoi gi village defense force leidiba mayam singasi aikoi chachadana aikoi gi team masina aikoi madugi mateng di koi pangjakre adra ngarang si aikoi gi delegation team madu silchar de yokre ad aina masi pawdu mayam si Manipur gi praja mayam da aikoi na laiba Sigi pandam si miyam da thamjaningba khanganjaningba amadi Manipur prajada aikoi gi maikei digi common noiba aikoi na tham aikoi gi wakal da phaujerba emotion gi posak kharaga aikoi na thamjaningba gi khudong chaw da loraga ngasi oja gi studio sida oja na invite to birapudagi aikoi lakchabani haibtare lakchabani yam nunga je oja khuna hajurabada lakpirakpa duga hajilaiba miyang sida oja khoi labroi na khoi gi kuki kangbu singa ta lebasi separate administration ki issue ni maroina me ki tang homes dai da koi mai tribal solidarity rally chale aduga rally chapadu da koi hoi moi ki anglo kuki wa ni habi get to kanano sakang da basing na mai thara me haire mai thara madu phasna protest ong na ba yai yam thina chak posuna te lai badu da adu matam du da koi rally chale aduga staida no mai AK-47 pai dana SLR pai dana mi gi mai tai tabu khul sing sange mai tha du e mi ha le gang rape tore mayama madugi allegation mayama leiri madugi inquiry kana sathari khoi aje lamba na mana lit toragar sathari adun hajuk kuki singa taliba separate administration gi wafam sida Manipur gi mapanda leiba maitei amoina kari meng thambi aikoi na ujabada aikoi na mapan lamda leijaba aikoi Manipuri ama oina aikoi na kumna study tawjabada aikoi na phangjabasi separate administration ji kaidonung do oithok loi Manipur da separate administration tongan malenga nga thamba haibisi mapan Manipur gi Manipuri sing su masida apam balaite Manipur gi territorial integrity kai bi jaro haibisina akoi mapan lamda leiba Manipuri chinnaw sing su masigi chap chaba Manipur gi chinnaw sina khalliba wakal duma kai khoi chap mane ado phamusi jaro maramdi Manipur hariba state si UP gi district amane hena chaw state ni aduna UP da akoi gi Uttaranchal Jharkhand Telangana na chingba
Article 3 की मतुंग इन नका अचो स्टेट तक की पुथोक रिबा दुमाइन मणिपुर दी मसी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जे ओथोक यारोय अदुना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जे ओइबे यारोय अदुगी मथक्ता अमुक अखोई की बीजेपी की लीडर अमना असिदा यूनियन टेरिटोरी अहुम थोपगाइना नागा ने कुकी ने मणिपुरी की अहुम थोना गाइना यूनियन टेरिटोरी की मंग मंग नि मैतेगा मसिसो अरेम मंगलाम तागनी अदुना अखोइना उजबदा अवांग नोंपोक लमदमदा ऑटोनॉमी की मूवमेंट से असम दन इहान हाना होई है बिजाय अखोइना हिस्ट्री पाज मतमदा अदुना ऑटोनॉमी हिस्ट्री सिन नेना मतमदा असम दा अखोइगी बोरो सिंह जाम लेंगे मोगी बोरो की लैंड तोंगाना ताना लापनी मदुई मतुंगदा डिवाइड असम 50-50 की मूवमेंट सागत खरे अदु एट लास्ट अरोइबदा बोरो टेरिटोरियल रीजन पीना थेमरे अदुगी असम दा मसागी हिस्ट्री लेजरबा कुज राजवंशी हरिबा फुरुबसे मखोइना कामोतापुर स्टेट डिमांड तौना लापनी अक्रासु ऑल असम कुज राजवंशी स्टूडेंट्स यूनियन अदुइदे कामतापुर लिबरेशन आर्मी मयामना कन्ना ताना लापनी मो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड सु लेबनी अदुबो मसिसु अखोई ऑटोनोमस काउंसिल पीना थेमरे अदुगी अंकमु ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमिटी हाइदना एनसी हिल्स नॉर्थ कचार हिल्स का कार्बिंगलोंगा अनि से पुल्लगा ऑटोनोमस स्टेट डिमांड ताना लाबसे ngasi चेही कुंठा की मांगनी तालाबनी असिसु डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की अखोई 6 शेड्यूल मखादा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पीना असुम लै अदु मोगी ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमिटी मंगलासे ngasi मफुंग फादे नाकल मदना त्रिपुरा दसु प्रद्युत मानिकवाना रॉयल फैमिली की माने लीड तब तेप्रामोथा हाइबा पार्टी सिना तेप्रालेन ताना लाई असिसु ngasi फाउदा मंगफाउनद्री अदु असोमदा अखोई नागा की पीस तो की वाफम लेरी असि मयाम से खोना लोइना कुमना स्टडी तौर मतमदा अयाम नॉर्थ ईस्ट की पोसगसी ऑटोनोमस काउंसिल की फॉर्म दा आइदर 6 शेड्यूल मखादा ओइबे जाय नत्रंगना 5th शेड्यूल मखादा ओइबे जाय असि मखादा तौरगा अयाम ऑटोनोमी की फोर्स पीरे हारगा मसी एकोगी तोआन एकोगी स्टेट डिमांड तौरबसी मसी की मंगलासी मपुंग फान बंगमदे इवन बोराक भेली से एकोई मणिपुर की हेन चावी मिसिंग जु हेले लाख निफु की मथक्ता लेमी यूनियन टेरिटोरी डिमांड तारबा कुइरमनि ngasi asi फॉपी भीत्री अदर इन कंपैरिजन विथ ऑल दिस मसी मयाम से जेंग मतमदा अवांग नपुक लमदमदा अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट ना जेंगी मियंग नत्रगना मसीदा करम मोंग सोल्यूशन तौ याबसे खुनि जेंग मतंदा ऑटोनोमस काउंसिल दे पीरिगा अया मतमदा चेमगुम तवे अदुना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मणिपुर का कइदुन ओथोलोय सेंट्रल गवर्नमेंट सु मयक सेंगना हाइरी अखोई सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीरो एन मणिपुर अदु एबतार जे करम मोंग द मसी अखोई सोल्यूशन म पुरकदगे करी डायलॉग नो होगदोरिबनो हाबि अमख अखोई थमोइदा सिंगनबम दे फावी अदु अल्टीमेट लेखोनि जी उब फंगे अखोई के मार्केट जु थमदनिंग इसिना मणिपुर हानगे जु सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की फॉर्म द जुम ले हाबे जाय मरम दि मागी अखोई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तरुक अदुम लेरी चिंगी लमदा अदु हिल एरियास कमिटी लेरी मखोई सिंग जि द खरे हेना पावर सामूर ऑटोनोमी पावर खरे पीरगा मसी जामना फजन सोल्यूशन तोबे जाब्रायना खाली अदुगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटोरी मदुदी मदु अखोइना काइदोनोंदा मसी अखोई सपोर्ट तौजदे मणिपुर सरकार अमसु मणिपुर प्रजा मियामसु मसी सपोर्ट तौदे अखोई मरुइन इंडिजिनस लेरिबा कम्युनिटी अमतनदी मसीगी मणिपुर की टेरिटोरी काबसे सपोर्ट तौजेबसी अखोई थाजेजे होजा यम फजबा व्यू थंबी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मतंगदा मदु ओइथोक्लोय मंगलान गमनि हाइदना मतंग लागलेसिन हदा ओजा हंदक की चलिबा इरांग असि हाइबता अखोई मरक से थेमजनब यारबनी कोई MLA 10 थोखरग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ताले मोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तौरे तारकद तोान तोब जगह चले नागालैंड चले आसाम के चीफ मिनिस्टर नागालैंड के चीफ मिनिस्टर मैम से मिजोराम की चीफ मिनिस्टर मिजोराम थंगा उनरे हंदक की मिजोराम की जोराम थंगा चीफ मिनिस्टर इंटरवीन तौरप इंटरफेयर तौरप है ताई अखोई इमुंग मनुंग इशू मपान मरुना अखोई कसादा अखोई सिलचर ओजा मणिपुरी मैतै हंदक की अखोई जोराम थंगाना येंगैब मियेंग से कमायन येंबी साइदि करी ओपनिंग ले अखोइना मपानदगी हंदकी मणिपुर की इशू सिदा मिजोराम गवर्नमेंट लौरिब रोल से अखोई यामना पेंजदे मरमदि मणिपुर की इंटरनल अफेयर्स ता मसी मिजोराम की चीफ मिनिस्टर जोराम थंगा खंगदे नत्रगन मिजोराम दे लेरिब CSO MZP खंगदे YMA खंगदे लेरिब मार स्टूडेंट्स यूनियन खंगदे मिजोराम की CSO अयामबना अखोई मणिपुर की नुंगयोब माकी लैंगा की ओइजब इंटरनल अफेयर्स खुद थिंजनबसे अखोई पामदे अखोई न पेंदब फोंदोकसे मरमदि मसी मतंग दे अखोई न खंगे हौजी मणिपुर की इशू सिदा अखोई
कुकी जो सिंगी कुकी चिन जो कांगू सिंगसिदी ब्रेन बिहाइंड ओरिबा मास्टरमाइंड ओरिबा मोगी पोस्ट मयामसी अखोइन ओ फंगी इंस्टिगेटेड तौरसे मरुइना मिजोराम सेनी मधु गवर्नमेंट होबे जाय सीएस होबे जाय बट मोइना कंप्लीटली मसिदा डायरेक्टली इन्वॉल्व ओइरे हाबिसि मदि अखोइ मधुगी प्रमाण मयाम लैरबनि मयामसु खंगनरबनि खुदम मोइना एमजेपी न थोकबा तांग कुंथ्रागी स्टेटमेंट दा मागी कंटेंट्स तो पाबा मतमदा मयाम हायर मतुंगदा अमा जाउरी आईएलपी की मतंगदा मणिपुर दा अखोइन चंगलप मिजोराम दगी कुकी चिन्नाव सिंग जो सिंग कांगू चंगलप मतमदा फ्री थागदबनि हाइबम मान हाइरी नखोगी मी चंगलपदि मिजोराम दा अखोइ थोइना थिंगदे अखोगी चिन्नावनी खन्ना अखोइ कया थिंगदे हाइबम हाइरी मसिदा आदे चलीबा आईएलपी दा खरे फ्री ओयो हाइबनि अदुना मिजोराम दा लिरबा आईएलपी की स्टेटस मणिपुर दा लिरबा आईएलपी की स्टेटस अनिसे खेने अदुना लाइबाक अनिमकी इंटीग्रिटी दा लाइबाक अनिमकता मिचेल चंगलतनबा मपांदी मी चंगलतनबा मसे अखोइ सेक्शनबम थोइ अदुगा मखोइना मखोइगी मी चंगपदा फ्री ओयो हाइबदुदी मदुदी अखोइगा मोइगा खेनारे मणिपुर दगी नत्रगना असम दगी मिजोराम दा चलिबा मिजेसिंगसे मणिपुर दा पार्मनेंटली खुंदाले ताबा सुइसु जाररोइदबनि थबक तौबगी माते पुक्चा खिंगनिबदमक्ता मतम खरनी ओजा ओइबा खंगदे अतोबा सिनफमदा आदल लैबगी वारेनी बट मिजोराम दा पार्मनेंटली सेटल तौबी हाबी वखलोंदा अखोइ कनासु अखोइ मिजोराम दा चते ngam लैबसु ngamo चपसि जारो एस पार मोगी आईएलपी की मतुंगेना बट मिजोराम दगी सोंदे चंगी बिसिंगसिदी मोगी पॉलिटिक्स ता मोगी डिप्लोमेसी ता सोंदा थाजल यारगा मोइ मसिंगी हेंगलकनबा अदि पोर्ट म नोंदा फजने अखोइ मोइना चलिबा साजली जे अखोइ लोइने फोंग फोंग उबा फंगे अदुना एमजेपी ना पिलक स्टेटमेंट दा अखोइ मसी सुमाइना खरा फ्री ओइना कनो तौदबु तारगदी जामना इनामिकल ओरिबा चीफ मिनिस्टर के थोंग द मोइना कंडेम तोरपदा असुरगदी मिजोराम दा लेबा मणिपुरी सिंगी मतंग दा we will not be responsible for the Métis living in Mizoram आइना मोइना पिलक थ्रेट दो मसी अखोइ जामना नुंगाइददे अद मदुगी जामना इमीडिएट रिप्लाई से आमसुगी माइकेदगी अखोइना स्टेटमेंट पीगी मदुदा अखोइना काउंटर फुगी नोइना खनगदबदी मिजो सिंगसे मिजोराम खुक्तदा लेबा नते हेदर अखोइना इनडायरेक्टली थ्रेट पीगिबनि अदुना अखोइ असागी मिजोराम ना अखोइगी इंटरफियर तोइ हाइबसी असिगी अफेयर्स दा मोइना फोंगना थोजिल हाइबसी अखोइ खंगी मरमदि मान हाई चुराचानपुर दा वेलकम टू कैनो अखोइगी मिजोराम का थेटप मतमदा मान हागी जोराम थंगाना पीस मसीगी प्रोसेस से नोइ चुराचानपुर लगी नोइ नाना हौरकदबनि मरमदि आइदी मपानदा लेबनि आइना हौबा जादे आइना हाबे जादे आइ मणिपुर की इंटरनल अफेयर्स दा खुद थिंजनबदि जादे हाई अदुगा असोम नाकंदा सुम प्रोसेस ति नोइना हौरकदबनि सुम हाइबा दैट मीन्स ग्रेटर मिजोराम नत्रगा मिजोराम दा पुनिंग हाबसे नोइना हाना थांगलो हाबने अदुना नुंग पान फोंगना मांगना तोरबसि लोइना अखोइ फोंग फोंगना लोइना खंगनरबनि अदा मिजोराम मसी मतंगदा इंटरफेयर्स तौरी अदुगी दि मोगी खरनिगी ममांगदा पानमारना पीस accord MNF Returnees Association na pilak pa statement madudagi akhoi Mizoram da laiba Manipuri sinau singda pakat pa tholak pa insecure feel tawdagi sonda lakhibagi wari akomada mayamna pressure pibdagi parmarna magi statement lokthokiba aduga mar students union na di madu lokthokije madugi counter da sirjedagi jo amsuna akhoi statement ama thokbani adubu अखोगी असम गवर्नमेंट माइकेदगी दाम डिसेंसी वेद लाकपा अदुगा अतोप अतोप माइकेदगीसु अखोइदा करिगुम खरा हाइरपदगी अखोइ यामना कुमना खनरा मतुंगदा अखोइ मदु विथड्रॉ जे तौही अदुमोइनमक पीरुरिबा आमसुगी स्टेटमेंट दुना मिजोराम दा करी इफेक्ट वे नत्रगा अतोप नॉर्थर्न रीजन दा करी इफेक्ट वे की मसिद अखोइना कयाम कानबा फंगी दि अखोइ मेरिट्स म्याम ले हाबदु दैना टीवी थोंगदि हाइनिंग दे पीरुबा स्टेटमेंट दो अखोइना पुंग मरी मंगा की मतुंग हांदोक तारगसु पुंग मरी मंगा की मनुंग जो रिएक्शन होइबा ऑल ओवर द कंट्री मदुदि अखोइना फील तौजे होजा यम हम थंबी अदुगा मरोइना मपान द गेंगबदा अखोसु ससरब्रे मपान द लेबा इसिनाव सिंग मितै सिंग हाइबताइ सबदा अखोइगी तोवान तोवानबा ग्रुप से लाकांदा ई गी मु लाकपा अदगी बी गी मु लाकपा सी गी मु लाकपा मदुना मपान द सोइना तारिबा मयाम सिंग असिसु अखोइगी तोवान तोवानबा ग्रुप सेमबगी मफम अमा लेबा अदुगा मयाम ने हाइबीबदा मपान द लाकपा सिंग से आसाम दगी ओरो कसार दगी ओरो सिलचर दगी ओरो ले मयाम सिंग से दा पुंदोक पजे अखोइगी मणिपुर से तोवानबा एपेक्स बॉडी अमगी मखादा चलहनिंगबगी अपाम से फोंदोई आइदि से कोकोम योरगन कोकोई मखादा चटपा मयाम से अदुना नाकन नाकन लेने बसे पार्मदबगी साइसदी ओजागी मेंगददी मणिपुर के हजिले फिल्म सिदा अपेक्स बॉडी अमा लेहनिंगबगी करी मो लेके मफम थम मसी जामना मरुइबो वहांग ने लौजे मरमदे खोइ मपान मणिपुर से खोइ फील तौजे मणिपुर दे एपेक्स बॉडी अमा लेहनदनिंगी
एपेक्स बुद्धि सी अखोइन उजबदा से दिमासा सिंगी दिमासा कांगुगी द मोय जादी के नाइसो हसम माइन मोय एपेक्स बुद्धि हम लई मोय गी लेटर हितसु एपेक्स बुद्धि ने लई मसिना दिमासा हारिबा अखोइ कासारी सिगी अरुब जाति गो इशू लाकु मतमदा मोय नो फाइनल डिसीजन जे पी मसि दिमासा कांगु न रोन इल्ली असी हायाना दिमासागी हारिबा फुरुफ सिदा अति फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन लेतब नते इवन देन मखोइने जामना लुमना लौरी जाति के नाइसो हसम मारबा मोय एपेक्स बुद्धि से मणिपुर से अखोइना खांगी नागा सिंगी यूएनसी दुम लई यूनाइटेड नागा काउंसिल लई अखोइना करांबा नागा की मतंग उननिंग है दम यूएनसी की लीडर सम अखोइ फमिना बदा नागा के कांगु सिंग से अखोइना हाइफेट अखोइना वारि सुन बंगम थ्रू यूएनसी अदुमाने कुकी की सु अखोइ की कुकी इनपी असुम लई अदुमाने अखोइना जेंगबा अदुगी मियंग दा अखोइना सगी मणिपुर दा एपेक्स बुद्धि मगी अवार्ड पे से अखोइना उबा फंगे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मैम लेजिस्लेशन खुदम अखोई कोको कोमी लेरी अमुको लेरी यूसीएम लेरी अचौब रोल अचौब थौदांग लौबीरी अदुमक असागी अखोई जाति के नाइसो हसम की फॉर्म दा नत्रगना कुकी इनपी की लेरीबा फॉर्म नत्रगना नागा यूएनसी की मोंग लेरीबा असी सक्तम से अखोई उब फंगदबा अदुन अखोइना पामजरीबसी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन लेजिस्लेशन मरी अमा मंगा अमा थोकना लेजिस्लेशन अदु पुनमसगी मकोकता मरुइना सामिटता अखोइन एपेक्स बुद्धि अमगदि थमनिंगी हाइबे एपेक्स बुद्धि सिना करी रोल लगनी करम करम सब्जेक्ट मोय खुद थाबे जाय हाइबसिगी तोंगानबा मेकानिजम अमगा पुथोकबा तंगाइ फदब्राने खल्ली लेजिस्लेशन मणिपुर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मरुइबा हंदकता जो अखोइन उयै मदुदि अखोइगी तरागी चेसु हाइबा लुप अमसु थोरकपा अखोइना थंगनजै तरागी चेसुगी लुचिंगबा अखोइगी डॉक्टर ठाकेश्वर सिलजे लागा अखोइ इगा फमिनजरे 13 अगस्त प्रोग्राम अमदा बांगालीसिंगना कौबनी मदेसु जामना फजब मागी वाखलोन थंबिरमी नुमिदांग दो खोगे उनरगा एम एन ऑब्जेक्ट ऑफ द तरागी चेसु करिनो हंगबदा माना जामना फजन खोजे पिबिरमी माक एप्रिशिएट तोरमी कोको कोमी अमुको यूसीएम लोइनो पुनमाक एप्रिशिएट तोबिरमी फोक्स सिंग पुनमसे अदन इवन देन आइना हजि थंजरिबसिना हारिबा मोंगसिदा अखोगी एपेक्स बुद्धि मखक लेरगदी अखोगी नेशन की जाति की मणिपुर की अचौब इशू मतंग कोकोक अखोई एपेक्स बुद्धि जुगी मांगना करी खल्ली करी एडवाइस पीरी हाबी पोरम होय अखोइना तहंजनिंगबा अदुन सीनियर एडवाइजर ngakतनी अइना खंजबदा मसिदा कोको कोमी नत्रगना यूसीएम नत्र अमुको सी भाइले तोबी वाफम नतबा बट above all some senior citizens singna think tank kanguna मसी अखोइदा ऑर्गेनाइजेशन मचा मना लेरिबो ऑर्गेनाइजेशन मयाम सिंगसे मसीदा मखोइना मतम मतमदा अखोइगी यामना जातिसी अचुंबा लंबीदा हिमाय चुमना पुबगी मतंगदा यामना कंस्ट्रक्टिव एडवाइस पीबा ngamba अदुगुंबा थिंक टैंकी ओइबा एपेक्स बुद्धि मदि ओजा मणिपुर दा थमनजने असि हायदा अतोपा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन लेगिनो हाबा नतबा खुदमोना हायदा दिल्ली दे चलगा कनाना गांगुनी मणिपुर दे प्रेन तर करम सीएसओ की लीडर गांगुनी हाई पोर्ट मलम दे आदे चलगा अमन अमंगांग अमन अमन गांग दुंतबा बट अंडर वन एपेक्स बुद्धि की लीडर अमनी खंदवेरगा स्पोर्ट्स पर्सन खलगा दिल्ली दा नेशनल इंटरनेशनल ये प्लेटफॉर्म दा गांगुरी दे खोइदा नुवाइ अखोइदा नुवाइजबु फौजबा अमन अमन हाई मदुसु अखोइगी यूनिटी ओइदबा माना पिरकपा प्रेजेंटेशन दा मानजबु यावरगा दे खोइदा नुवाइजबु फाउरी बट अंडर एपेक्स बुद्धि के मखादा नत्रगना मुखोइना खल्लबा लुचिंग खरा थारगे स्पोर्ट्स पर्सन खरा थारगा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया दे वांगांगदी अखोइगी प्रेजेंटेशन जो फजनी अखोइदा माने हाबी लिचिंग अमसे अखोइ उतपा ngam मसीगी मियंगदनि ओजा अखोइना अखोइगी एपेक्स बुद्धि थमनजनिसे अद मसी मतंग दा इना मखंगजेगी अखोइगी आईटी लेपी स्पोर्ट्स पर्सन गिंजा भोल जोना मानो वायर द किरण थापर की इंटरव्यू द मान थमगिबदा कारण थापर दा मसीदा मागना हागिबसी मोगी ITLF सिदी मोय एपेक्स बुद्धि नि नति हारे असिम सेंगे अदु मान हारनि एपेक्स बुद्धि से कुकी इनपी अदु जोमी काउंसिल मार इनपी अहुम जे मोय एपेक्स बुद्धि नै लवी हाय जसि मतंग सिदा अखोइगी स्पोर्ट्स पर्सन जो माउ कंफ्यूज परप्लेक्स चल बायन खल्ली मादी एपेक्स बुद्धि से अनि हुम थोपै जाते देयर शुड बी वन ओनली एपेक्स बुद्धि समिट मतोंद लेगेदोमनि अदुना माना मसिगी मियंगदा माना अहुम जे माना एपेक्स बुद्धि नि हाबी कन्सेप्ट से माखरा आई दुम लान ब्राइन आइना खंजे एपेक्स बुद्धि अमखतो ओगेदबनि अमसुम से अनरजिस्टर्ड बुद्धि ओगेदबनि मरम सिदा जाउदुरिबा मी मयामसी पॉलिटिकली इशू इकोनॉमिक एनी एंगल द मा साइसन पिरकदुरमि अदु मदुद एम्प्लॉय नत्रगा गवर्नमेंट मखादर लेबि जाव सिंजरो जाव जारगना मथागी रिक्सता अदुना एपेक्स बुद्धि सेमबगिसी तुमानो माइ कांगलो नसु लेरि अदुना आइना पामजुरिसी मणिपुर लेरिबा मयामसी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मयामसी का खुचन चटप ngamba
frontier organization mayam su mogi wahi da tabiba adugumba mechanism am semaga yamna tune apex body am Manipur da thamjani mi wakhalonji ojai ko image de thamjani zan ta ko yam su me da mamangi ko issue to don issue sing da ko apun mul wedana ko mamangi legi ningsim biram gani to ba delhi da chatna ga sham adagi atopa ko gi hal laman me ama yok bine ko apun mul wona legi ningsim gani na hadi apun mulup si kai to rage ji khangdre matam du da sab sab issue du kari matang issue issue kadang kuire no ko na apun mulup hai na ama dilai adugi potu adugi issue du kadang kwara kuire khare di kuire ma delhi daga chatna me ama yaw gi bani apun mulup ki du da ko gi oja lokendro ko yaw dana madugi ama lai gi bani madu revive to bu ya bra na ta gana kari to bu ya du oja na pukhale bakhan sida yam phajaba phum thambi aduna smaina apun mulup se mu hingan ba ya bra aduda kari khena ba lai gi ha ba oja na apa dagi lakpa amo raga su thamire phum si yam phajai na thamjage aduga makha tan lakchimi chawi tuan ba allegation mayam ma khoi chief minister gi mathak ta to mayam lai ojan ju thibira ngure dara tuan ba chief minister gi mathak ta to allegation sing is da khoi ma pan da leiba manipuri amoina maitei amoina aswai da di kari opinion lai tham chief minister gi mathak ta manipur praja miyam gi marak-tagi apen da mayam phongdong lari adu akhoi gi charak with view de mapan manipur gi akhoi da phaujar pa ihuldi akhoi manipur gi chief minister si gi mathak ta handak issue si mathak ta kukui na target tori chief minister si kali da mutta target tori no haji chief minister na step khara pai khale mase manipur gi greater interest ni manipur gi michei gi nati entire Manipuri gi tungnam chaki jeng harga man step khara pai khale si akhoi mayam loina umina poni aduna ni mark si akhoi na michei gi chief minister kai na kukui na haire si kali da mutta haire no adu moina long plan chahi kaya chupna moina plan tor pa manglan kaya si thugai ra pu step ma chief minister na Manipur gi greater interest pai khala pasida mako gi ting so pani aduna masida akhoi na chief minister ni mi ni mark so aduna magi so le ra mudi jai but Kuki jo kamu sini chin kamu sini chief minister ta target tori ba maung slang language is tori basina akoi dum khange chief minister na Manipur gi greater interest ta mana kari thapok suru paga je laibang mi am khol ne khangge masi madai chief minister boi koi na masi dai party gi mi ma na chadra su honorable chief minister ne local level state prese masi ji akoi mapan Manipur na akoi thaga tabangam je thaga che okay aduga mapan dagi lakpa ama oina hai tare aduga chief minister si to honing ba hai tare hoi tuan ba allegation me am lai re adu mapan gi ba view sem da ka we adu chief minister si kai to honing bidi lai mapan gi lai ba koina khanja basi Manipur gi chinau sing ge khoi su wakal lon cham manada banate akoina thamjaning basi akoi gi NRC si yamna thuna implement to ba Manipur da masi madi akoi top priority oina thamjanangi NRC masi implement to ma changani aduga border si Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram. Asigi ngangphai sida Myanmar gi border si leisi kilometer 1643. Asida Manipur gi ngangphai de leisi 398 kilometer. Kilometer tara mu sil to ho rahe re. Masi immediately Manipur government initiative law raga Kendra Sarkar ga from the Kendra Sarkar su khange illegal immigration matang si moina su pilak ba hungi minister gi pilak ba chi de clearly mo su khanga bani je masi illegal immigrant sangya si center ne accept to ba acknowledge to wa pham amna ba adra masi gi borders immediately seal to basima tangai phada raina akoina khanjare am the NRC adu border seal to ba adu gi je khoi gi sagi khoi gi mire ba macha khando ga akoina mapan thadok ki bese masi tangai phada raina khali masi matang de khoi gi ministry akogi home de thar pa chi masu ministry home affairs ki foreign division de thar pa chi ma da khoi capturing of biographic and biometric details of illegal migrants in the state of Manipur and Mizoram September thagi munung de lo chalo ha bese sentence jaram ne english rob ne Manipur illegal migrants sange asiga mari re na border seal to ba plus akhoi capturing of the biographic biometric masi capture to bese masi tangai phadabra ha bese mai khoina thamjei masi ma anis point sim leire ahum subadana akhoi national highway ani se Jiriwan to Silchar National Highway 37 aduga Dimapur to Impal Highway 37 ani si matam punamakta free zone henjani maduni masi Manipur Sarkar na madu akhoi highway protection force thambadra natrana central ga tanara ga atopa kari force thambadaba masi matam punamakta free zone ne henjanangi madam si masi economic lifeline il kenoni
अदुई मते सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन लेखरबनी मागी डायरेक्टिव जे नेशनल हाईवे द एनी काइंड्स ऑफ ब्लॉकेट तौगन हाइबसे असि लेना अमसु मणिपुर की स्टेट फोर्स लेना मसिदा अखोई इकोनॉमिक ब्लॉकेट से ताद मपान द जाम नोंगनि मम फावरे असम द इकोनॉमिक ब्लॉकेट से कुइने तो ngam de te to stop the tag law state force in tawi asam manipuri state force leina pick lambi kilometer 10 pan tara gi lambi natural kilometer 10 pan tara sida asum chingi mi khra thoraga je mathong cha da gyan da ching khra thoraga nongmi khra paisal ga si thatpa se ga state force na karim tongam da ga se mapal manipur da se jam na khandene ngai mo ware adna economic ki blockade tawden ba highway ani se free zone hen bi si matang da manipur government na achu thodang la hon jane Yang bersama kami itu tamun kami Manipur State Force kian apa ki police modernization makha ada tuan bas sophisticated weapon maya ama koi dagi gari dagi kari dagi Manipur ki police sing sikil loina mak lai dana lai ramani aduna hanta ki matang stai da koi tuan ba koi central primary 460,000 ki maya da so koi changjin laktane lai re adu makha ta ba 10 company am susana ki ba lai re aduna Manipur ki State Force low riba responsibility roles da mapan dagi lai ba maitai amoina Manipuri amoina kari meng yang bi Manipur State Force ki kai thamini Manipur State Force की मतंग से दा होय Manipur की हंदर की थोप थोदोक से दी जमना long plan तोरगा फट लाउन हौरक बा जमना spark तो न हौरक पोनी ना मधु की preparation Manipur government दा लेहो दबा गुम्मा आजी उरगे सु असुमान थोकनी खंगदबा मरम दे सागी सिदा सागी मनि दी चुरा चांपुर दा थोक रिबा थर्ड में की इरांग अदी मांगदर मोय खंगबनी आजी असिगल रिबा administration ना कई दम मतम चाना लहो दिनो हाई पोतम लानी even DIG na kamadu security P daba atuk chawa rally chat ka darga without any police force jawdring chalan bai se manung da karimu role khra leire bureaucratic ma ki jagi mayam na khangna ba masi mai ko clear concept were aduna hoi lising humbo gi matak ta lagdana irang ge tho matung da Manipur control don hona ba tung am chapter am ne adu si matang sida Manipur gi state force ta mapangan kalam ma ko ne changani ha ba ma ko mapan Manipur su phawjei Manipur gi ko gi imai cha ichilna mayam se dum Manipur ki state force hai matam punam da hai bi maran sulai aduga atopa kuki jo kamusin mo urisina Manipur state force it is completely for Manipuri miti gi ni kan hai madu oi pham thokte sinida maran de masiji koi gi Gurkha regiment duaina na te Gurkha gi din Nepali Gurkha tan sema moi regiment dei khraba ado Manipur ki state force te jawr si masida kuki jawri anal jawri Manipur tribal group aku ichina puru puru gi miss jawr bune machine karam bai halam bajai dominion group mo oina Manipuri gi machine kar halam di jayab but atoba kanglo puna musi jawr ga Manipur gi force Manipur state force same ne Manipur police sang de Manipur commando khang de masida mai dei jagi oina kuki na uhna mo honar ba atoba world atoba media da Manipuri gi hari ba mai gi force ji masida completely mai jagi o gre ka na mon lana sandona propaganda tawle se masi khoi janing de ada Manipur state force it is for all Manipur le ba jimi tami china ponam ki apun ba force ni Manipur sarkar gi ni ada Manipur force ka moina undemocratically wangang ba singe se ta da jam nong ning ba paw du ni da ada masi akoi Assam gi le ba posi akoi keno haje de se kudamona da moina akoi chief minister da miji chief minister ka hai akoi Assam gi himont da hai je ba Assam chief minister nai Tripura gi tribal kamu na mani sa da hai je ba masi Bangal gi chief minister nai na ada sidana kuki kamu sin kari ma ko no khang de moina chief minister miji chief minister ni ka hai ba maram de moina ningba moina pam thabak Manipur gi interest suri ba thom ya du biren na janing de ha de moi miji gi chief minister ni hai ne madu di akoi mapan gi na highly condemn tori jamna undemocratic we ba unsocial we ba unconstitutional we ba wangang ne na koi logi Awai tuan ba rally sing se pasungai re khoi ki angang sin tambi ba yam phajata ba uncivilized we ba wai sing tambi ba rally mung da pa de se park ta khoi ki picnic se pata su le ba le sai masa sing da yam phajata ba wai wa ta hain ba su thengna ba dum yaw we aduna swai hidani khoi ki mo ki moral si kadai lege leba amage chief minister ni makok ni hai tamun takpi gi dunia khoi se Tripura gi hairo se Bengal gi chief minister na te se Assam gi hairo Assamese kambu gi chief minister na te na be aduna swai sida rally chapada karida duga moina si nerbo hai wata ga yam phajada ba ga sinab se dum koi social media da kai dum ujare na swai mutang si di kari habini masi jamna culture oi duba society amagi mami tare kuki de tori singsi language si moigi manungi moigi jamna thamoi singdaba moina tori pre plan mayam gi mamin ju tare aduna jamna democratic way da moina demand togda wafam ne aduna third me ge thodok to di ST the base to selaga madu mapani so ina thamaga nung da moigi hidden agenda
moina kagi secret diary kaina kuki handak thuri dena asida moina chehi kya planning torokba kramai torga mitei mathakta manipur se kramai tor capture toni mitei se kramai subdue toni kaina moi puthuri myam je lai khanga ba pone madugi mami do tarak bane adu moise jam democratic nate jam uncivilized kainoni moi constitutionally loi fight to ja ba pon ngdene madugi mohto moina manipuri sinau singda periphery area de leba khungang hingda kaptharakpa adu moina nongmei sin rakpa adu gi nupi angang la moina tawriba thodo wato mayam si jamna undemocratic unsocial kainoni adu masi moi ahan ba hogalak padadi actually koi gi national media natraga international media ka si masi mong de lorami adu hojik ti tatna hojik aseng mase thore na ai koi wakal da phauji aju national and international media da manipur gi aseng manungi hidden agenda che kuki singi kuki jo kangu singi masi ji chat focus tore jamna bachana mayek sage asi matang la khoi na su mapanda borak tampak te se bangali na best of borak tampak ne asi dai khoi su joint action committee ade manipuri sahitya parishad na sillaga ade amsuna sillaga khoi press khoi meet tawdana bengali singda manipuri thoi bi issue se kari no habi nongpan issue sing je khoi na loin phajana highlight tawraga nan manipuri singdai khoi na phajana madigi mami tahanjam ngami nakal ma romdana gawhati da akhoi all assam manipuri students union ade manipuri people front asina pulle haraga akhoi hoja desu nan manipuri gi loop mayang gi moro organization even salfa gi surrender tor onup chetia ka jawdana adu dimasa kadbi adu di akhoi gi boro kangusing adu di assamese adu adivasi gurkha asi mayam se kolaga amsum di mp ne charu role ma lodna mapan manipur la khoi alliance thamaga manipur gi adu tangka ta khoi na kramaina ngak pangmani kari khudol tamangmani habisi khoi na sagi alliance group ma ka hari loop ani hum china chawna assam gi ge khoi atop sagi singa khoi phamina dana nungwe ba kari umbai khoi na karum khara khoi na manipur da mateng pang mangambagi adugi yau sagat pa matam na tarak pa ka yau sagat ka gi haibdugi khoi manung ge ba kangno nam de khoi sanghin jari adu masigi poni aduna sagi kuki na masagi khoi ene kan so democratic movement tarok da moine seasonal language sing masina dum ta mo se kam lebak misa ta de gese even khoi gi assam rifle gi na kano de gi khoi gi was where the kam mo phom de gi no yes kangpok pi de gi salam dai de ka chat kene tarak tu mo makhong ko na ga kap gi mom chapi gi no kan to ba jam uncivilized way madu sun nakalam da assam rifle ga ajigi kuki jo people ga kari mari ni ga mo na hai do si jarap ni record proof da database me am dei ro ni aju gum posting do adu ai khoi gi mechi yim ni ke dung hai ro ba ti mai benam da mo gi phalak to jar dun ni दा असिगुम पोट मैम से हंदकी यौ से जाम फजन कोई ओजा मुसी मम्मी ताब्रन खल्ली अद समना हाजिम द अनकल्चर नि कुकी जोगी कामु से करी हाइतानी मसे हानजी लेबा अरिबा थक्सी खासिनाबा कामुदी आई मदु तोंगान थमजखरे बट मपानदगी चंगप इलीगल कुकी सिंगी साजेट लिचेट लमचती मदु तमजनिंगाय ओजे ngasiगी गणतंत्र चटपलेबाक से द मोगी वे ऑफ मोगी मूवमेंट नत्रन वे ऑफ मोगी एजिटेशन नत्रन वे ऑफ मोइना पामजनी बा डिमांड सिंग दो फंगरम होनर द मोई खोंजंग सिंग द जाम अन डेमोक्रेटिक वे अन सोशल मसीनी हाइलाई मसे तमजनिंगी yamza hum thami haji hai je aduna laibo hang thesi people sing to an section kya dai hangi tamun hai bi de koi media sing de horak padadi yam namu gi favor de lebu to toram ba tam tam da root ko sikari gi ko so tere bini laibo hang di haji akoi manipur gi ching gi jaga sing sida koi popi thagum si akoi ching chi kok thokum si umang kan si koi mitop mea cha charan da kum si koi han de lemin da bu sing si lam na nusi jana ne lemin si hai bi sida ya di si kari no si da to hang ni in the midnight namada hing namada crorepati oiba moina crorepati oigi ba ya tungi generation da manga da urukan 2017 da hek nong thambam biren hek chimis orak padi haiba warun dak se tawna opi pamiti paktana ne athat pa hoi madugi mamang da congress da paling matam su khra khra yan bagi mamidi leirami madugi photo record oi lei adubu hen na masida da yam na kanna sapu bi gi basi 2017 da nong thambam biren na manipur gi chimis orak pa masidagi ni madudagi ni tam tam na koi to rei si aduna hausi yeng view myam su social media da kai da myam su le uramani singmai sing je hek da pak tak na ko pa maru hek da kok thok pa baroi kok thok bani swai si da ni national media su international media su hangai se mapan da gi mi jangal gumsi aduga khoi jangal koktho kumsi aduga sida popi tha gumsi haina haibe sida yadri posi karino aduga nrc challenge se yadri kari gino sida nrc challenge se khoi naga kangbu dum jai challenge se da ana sai sida khoi sigum mayam to gumsi hai sida yarakti bse kari behind sin khoi gi hidden agenda kai lein khali tamugi meng da kari opinion le
Mogi hidden agenda di jo reunification sina mogi aseng manglani jo lady bug kangru cookie jo group kangu mayam jengesi maroina akogi Myanmar adagi India adi somna kandana Bangladesh ahum si gi mafamda cookie jo le mayam je pulaga moi tongan ba jo reunification gi moi tongan ba nation gi form moi saganing buduni masi mogi hidden agenda ne kuira bani masi ja khangai oja sing lewam yam general public sumasi loina khangraba wafam mamani ada madugi manglandu mai pagna bo honara podani moina sagi poppy plantation gi pot adi eviction gi pot encroachment gi pot asi mayam si moina mogi part of the mogi manglandu mangphawna gi mogi kano singatani strategy ngatani asi mayam si mayok ta chief minister na jamna ingna kok thadaraga masi mayam si lokfok na ba phuktok na ba honara pasida mogi 2026 ta mogi hidden agenda mogi kugri gi secretary matungina 2026 ta mamphawna gadra kaina khalamdu madun nanghodna 2023 si da mogi plan khara soibadagi masi thorak raina khanje masi amarom da je khoi Manipur praja mayam ji jam lai bu phawraina khanje jamna lai bu phawraina khanje ya ji moina mogi summit mogi matun lom gadab maya jor ka moi target moina tentatively moina fix ba year de jo jing mang da moi masi kare pa mogi marakta soiba khra lei re basi masi khoi na uba phangi aduga musi chief minister na du mangjong na uba khra lei badagi step khra paikhalak ba horak ba masina maram oraga asagi mogi manglan si mangphau na bada hojik di problem oirani khoi na hojik ujabada masi mogi hidden ja andala si mayana sum khangnare moi greater Mizoram yo phal mu khalli joram thanga na khan bisi man under article sikap kai wafam pallaga mage 1986 ki mijo ekoti wafam ko palliga do masi magi greater Mizoram ki wafam mal leire greater Mizoram ki wafam ji in case karimba kuki range singam da targadi noi kuchura chanpur dagi Manipur le ba kamush noi greater Mizoram da punje ge Mizoram da punje ge hairo habgi lanong duni ngammagra noi kukilen tawgro ngamjabna ko gi Mizoram da noi punbagi greater Mizoram ge khone jup perke noi na jumri process horo ko habgi podam ba ko gi me kanona injin bagi wari ni da ko gi joram thangana ada asi posiji waja jigi kari haitara chumi chief minister na ko gi government of Manipur paikali step singje masjid tawam thokuni Assam da ji hemunda sarkar na takhai ji forest land da dugi di reserve leba mayam ji ang phangna some thousands of bighas takhai re karin tongam de nothing karin tongam de ado masjid takhai gidamni ado central government de masjid ki posakti mapandi media bakchenge absi moi jare masjid foreign illegal baduna sagi koi gi capturing of biographic biometric to jabai si mapandi illegal member sangi as moi jarab ne ade azum Manipur gi hajik thoi besi da mapandi aggression lai re habisi masjid jarab ne ado masjid home minister ki makha da natat na hojik external affairs ki post la ne akhoi na di wa hairi akhoi ni khanjeri chi prime minister ki wangang dino sok chenga bawda kari no mar sen na pidi se kana haijeri ado masjid akhoi na uja bakra sud lai ngang da bi maran sud lai ibrai na khanjei maram di parliament ta akhoi masi discussion tawji han opposition thangalang matamda kupna nei nenaba ja akhoi parliament ta tawje 267 parliament rule ji matungin na akhoi opposition party na parliamentary rule 267 ji makha da wari sunu jabni without uninterrupted way the solution will active hoda the ruling party na parliamentary rule 176 ki makha da sunu jabni the 176 makha da sunu ge only half an hour 30 minutes ki hen sunu jati aduna masi potan nei gi bani aduna ruling party na khanmana Manipur ki issue tang nei na bajaro sini opposition na thangalin Manipur issue tang ngang nei sini ruling na Manipur de subu jaro West Bengal de thoi bisidi Rajasthan de bisidi Bihar da atopom pham da nobi crime ticket na Manipur de hen thoi ji masi mayam ji pura sunu ga dam sini not only it should be based on the issue of Manipur adu nungna ba dai ro baduni aduna parliament 11 hour da koi prime minister na nimi cham ga kana suban mitu da ma hai gra maduga matam jamna ten ngangi ngangasu Manipur santi pura kani warun habi ma lae akom da ma ki third speech na koi ningdam gi 15 August 2020 jesi mana la ki la degi harak bani adu de su ma ki sei ruling party masin ma political game moi gra ma gi sarkar ge kari kari to khotba mayam do hairaga pen ngang horaga last mi taramo Manipuri matang ngangi ni madu khoi ka jo hajedre aduna khoi na ju thamjari basina khaitang chief akoi gi prime minister mo na mana thamba wafam an wafam do madu khoi pen na ge Manda mana nganga pe speech da Manipuri total unrest ki mami se reflect ta ki one sided oiba amang mami ta ki ba aduna ne ko Manipur praja miyam da ko je thomoi sokri ba do
ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯟꯁꯤꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯈꯪꯉꯛꯑꯦ ngasi masih kange mogi nupi ini khak koigi kena tau na jalan giba pi thong na jalan giba do maduda ka base tau raga koigi sijala amba siljer kena ki opposition party ki moi kunmula amidra ruling party ki opposition party ki India ki laga moi na Delhi de chakraga prime minister ji unadre rashtrapati de piba memorandum maya moi appeal do jam phajaba jawi Manipur matang da tamna thuni initiative lobi adul roi jare maduda khoi de pen de bom dilai Trinamool Congress ki TMC ki MP Rajya Sabha da kaaba masadi silcher gini Santosh Monde ki machanupi ako ye Susmita Dev na man haya Rashtrapati da haji ki kanogi ako ki nupi ni ha kuki nupi ni ha kano tawraga moina openly man naked ta thadok bese nupi ni si kano da Rajya Sabha da MP hero habiwani Rashtrapati da ma appeal thamis Rashtrapati da man tara ra train thoira man khanmanga mi sakim leidana ani si ka si man kano da kogi parliament MP na khalluga na Trinamool Congress Susmita na haibse ko ang bum phawi kari miyeng da haidei no karam wakal da haidei no sigum thodo watho mayam sidi masjid yamre da kari basis tawraga Manipuri kuki nupi ni masjid base to moni je pal kano da Rajya Sabha da moi si thamju MP khalluga na Trinamool Congress netri Susmita na hare ko kano phawi nongni mo phawi okay sai tambi kita ngasagi hoi Mizoram hairo Mizoram asi magi income GDP aduga pare pita income si ampa wasuna te adu jaida mayam aji moi lising an kun gi lising ani gi mithatra I am not mistaken why laire aduna masi pisa laite na center da pisa ibni kadi gi no masa gi bugda kaim ta hoi santi budi leba Mizoram jaga ni aduga lambi thong hairo leiro nong khitang ta abda lingai nungai abda dagi gari ani thaina bum jaga lebana te adu saida instigate tawdana saida noi hauro akoi tawrasi akoi lepi gain tawba si akoi na magi lakadari handaki election siki madugi plus point ama hai tare yamna politicize tawba hai tare madu unabagi miyang sulei saida di mapanda leba maitai Manipuri amoina handak Joram thangagi tawre posi kamaina oin oja masi chumi election ge su mari khara lainai aduma election jang ngamodra je ko loina ubo phangai Mizoram de leba si so kayam na ma hajik jari karama si so na ma kautho de gi ngai re se ko loina ubo phangai ade amana mage wafamda aikoi gi Mizoram da refugee mayam se changchal se masing jame abab de sing train jogi matak te hemno mayam le masing mayam se mana thak iya dana central government da masigi finance grant in that pin moi hanjan na moi prayer to wi hanjak de sum moi some 500 crore ke no moi able to wi masida na mu thamjani je sini mar hai wa fam jam nong ningi akhoi India si UN gi refugee convention 1951 da India se signatory man natie India da refugee ki national policy am da khoi symbol je the UN gi refugee convention 1951 so India is not a signatory ado masida man hari sin chango ke sukai de adubu India na signatory je mo oidre so Sri Lanka da gi changakpa adu Tibet ti changakpa adu Bangladesh Indo Myanmar Indo Bang kanogi 1971 ni changpa sin do shelter pi je madida man panmam jawi 1971 gi Indo Bangladesh changapa West Bengal lakhs of kanoni changai si Bengali refugees myam changai ni ko asi mayam se ada ningon mati dumai thamme chini kano da West Bengal da adu je somdagi Myanmar de changai ba to pude changai ba myam se kari thamoi de sini but India gi as per rule of kanogi matungi nadi thamu haivdi leita bani thamu matam rani humanitarian ground ni mathakta manop ki ko humanitarian ground de kari thamaga matam rul mu mu halan yedam na adu moi di halan na thamagi manglan da ko uiyaba muram da sa hari duni ILP dam de phi thagadami Mizoram de Mizoram de kuki kin jo chang pa dam de phi thabi ko je Manipur de pasal la ke sini ab moi manglan da support to no be makta moi gi kuki land natragana moi gi jo unification photo sagadna ba somne sin thajal la ke sini ab da ko ju loi uiyaba adu masi matang si oja ma jik akhoi na dum khanjawi ware ni kui roi moi marakta Mizoram da su kanam from group firing karam be attitude le ya se loi khangi Mizoram da mar kam no moi tongan mo autonomous state autonomous demand to myam leikre sonde riangi leiri jogi je khoi ki chama ge pol myam leiri aduna moi kari problem la kene am se moi aji kharani matung da sum khanga ni Mizoram da
मोगी कहीं गो जोर यूनिवर्सिटी बताने करी लागत गैसे प्रॉब्लम मयाम मसे कोई उदम नते होजा अदना से मिजोराम की प्रोसेस इलेक्शन के खरे मरी लेने अदुगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने सागी 2024 की इलेक्शन नक्सल है मिजोराम की स्टेट असेंबली की सुदम नक्सल है मदन सम चेक एंड बैलेंस की मोंग द लेरम बसु जाय लेरम बसु जाय से कोई दुम खंजे हो जाय इलेक्शन के सुदम बनी लेरम गनी अदुम ओइनमक इलेक्शन के मरी लेनसु मणिपुर इंटीग्रिटी काय थबक की तोबो जारो मदु मणिपुर प्रजाना के दोन खांग लेबंग मोय मदु जी मणिपुर प्रजाना लेबिन लेबि कोई ओजा कोई चप चने कोई थवाय जांग जाउन कोई लेबिन लेबदुने कोई पामजरी ओके मखता लक्षनिंग सिन हाउसिंग सी कोई लेरिबा कोई कुकी सिगी डिमांड सी शिफ्टिंग ऑफ डिमांड है तेरे कोई नेने को लेरे ममांग दा कुम हायर में सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हायर है देखि तुमान बा एमएलए हमना हायर है कोई की इंडियन टेरिटोरीज ना हायर है हाउसे कोई कोई देबदा नहान से मु अखोई मोगी लेबा डिस्ट्रिक्ट मंगा सिगी चीफ सेक्रेटरी में थमु अदुगा कोई डीजीपी में थमु अदुगा लुपा करोड़ समगा अखोई रिलीफ फंड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड की पीयू हाइदना कोई याम दुम कई मैंग ताकरे चर्च में थाकरे अदु तोगरे पा मैं प्रॉपर्टी में मांगरे हाइदना मदुगी पीएम दा मेमोरेंडम माखोगी उकी एमएलए तरास ने सपोर्ट अखोगी पिछले साइन तोरगा खुयक पिरगा स्वाइसिदनी मैम के मैं बीयूसी हाना येंगै ब मैम ममांग द लांबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इशू द सेम टाइम 3 यूनियन टेरिटोरीज मदु मतुंग दा कोई चीफ सेक्रेटरी में पीयू डीजीपी में पीयू अदुगा लुपा करोड़ समगा पीयू का ये सी ओजागे में द कमाई येंगि बसी ए मसी मोहोय मसी ओथोगलरुदबा मोगी डिमांड अमनी तोंगान डीजीपी थंबा तोंगान बा अखोगी चीफ सेक्रेटरी थंबा दु अखोई अंगांग फाव खंगने मदु सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की पूरा पोट अमने मदु पी बाय दो अदम सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का मानरमने मदु सिंगा जारो इवन कोई कनोगी द 6 शेड्यूल सो अमल लेली 244 ए रा कनो अमल लेबने मदु द 6 शेड्यूल द ऑटोनोमस काउंसिल पी लगेसो मोय तोंगान बा कोई कनो से कोई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन समना द फोर्सिंग जे मसी मोय द थमदे मसी मोय द तोंगान थमगे राइटम लेब अदु अखोगी अवांग फोकलम दम द पी बा 6 शेड्यूल ऑटोनोमस स्टेट सिंग दे मसी द मदुगी आर्टिकल अप्लाई तौ दे मोय लोइन लेब स्टेट फोर्स मखा द लेनी अब असम द बोरो टेरिटोरियल काउंसिल बोरो अखोगी बीटीआर इन लेडी का से मसी मोय डिमांड तो खलम में मैं तोंगाना सामगी कनोगी मपा मनुंग द लेरगेसु मैं तोंगाना डीजीपी तोंगाना चीफ सेक्रेटरी थमनिंग बे वखन के मैं फाउदो में मदु पीजे पीरोय अदु जो ऑटोमेटिकली मा कनो ता दे जो सेपरेट स्टेट का मम्मी दु लाय सिमिलरली सि मोय नारी दु डीजीपी में तोंगान बा चीफ सेक्रेटरी में लेबा जी तोंगान स्टेट की मोंग द लाबने मदु सिरिसु पीरोय सेंट्रल गवर्नमेंट मोय डिमांड तो जमना नाते जादबनी करोड़ मा चंगा पेगो हाइगा पोट मयाम का जमनों निंग बा फमने का अदुदी इ सुमाइन थमजगे होजा मोय मंगला जो ओइरोय ओके सिदा मु लाइजे अखोइना मुखा लांगी सिना कोई हिस्ट्री सी कोई डिस्टॉर्ट तो बुयो वफम जिलाए ngasi si यूनाइटेड नागा काउंसिल की अदुंबा प्रेस रिलीज मथुए एंग्लो कुकी वार सी थोखिबा लेते हाइबम लाइरे एट द सेम टाइम कोई चांदेल डिस्ट्रिक्ट को तोान तोंबा ट्राइब मापन नमा अखोई मसी कोई कुकी द चनब होने हाइबगी मफम लाइरे अग लाइरिबा कोई एंग्लो कुकी वार सी देदी मोइना कयम त लेते कोई तमेंगलोंगदा अदुगा उखुलदा लेबा नागा नपी म्याम हातकिबा ते मी म्याम हातकिबा ओट नेगिबा युम मै थाकिबा मदुगी रेवल मोइना कोई हाइतारे कोई लमन सिंगबा लमन खुमबा मदुनी लमन खुमबदुबु एंग्लो कुकी वारन हाइब्रब लेगिद्रा हाइबु हमसिने एट द सेम टाइम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना अदुंबा एंग्लो कुकी वार से लेते हाइबसी कोई अंगांग एक्टिविस्ट अखोई की क्लाइमेट एक्टिविस्ट हाइतारे कनुगी एक्टिविस्ट अखोई लिसिप्रिया कांगुजमना एमएसए दा कोई की आरटीआई था ना हंगाना मधु लेते हाइना मधु वफम से लखरमना स्वाइसिदा हिस्ट्री डिस्टोर्ट तवे हाइबसी अखोई खक्तना हाइर मनतब अखोई मीन्स मैते खक्तना हाइर मनतब अदुगा जिक नागा सिंगसु अखोई हाइगलाबनी मधु तौगुनु हाइदना अदुगा मखोई गोइबा नोई गोइबा लेते अदुगा से अखोई की कांगपोपी से हेक्ता मखोई की तो अबि यारोय चांदेल से मखोई तो अबि यारो हाइबो वफम मयाम थम्बिबनी अदुगा ऑफ कोर्स अखोई ममांगी कांग्रेस के सरकार मतमदनी अखोई डिस्ट्रिक्ट से हेना एडमिनिस्ट्रेशन नुआइनबा ना तुआन डिस्ट्रिक्ट मयाम सेमगिबा मदुद मदु वरोबसु जिक लेरिबनी तेरे नगा काउंसिल केदना मोय तुमिल लेरोय नुई पंगाई दाइजन बा यूरोपियन पार्लियामेंट दगी से यूएन ओदा करीदा हसन मदु नोय तौगनु हाइना ngasi की पेपर्स यावरबनी ना साइदि ओजा हिस्ट्री की डिस्टॉर्ट तोरक पा एट द सेम टाइम यूनाइटेड नगा काउंसिल ला पोंगदे हमसिदे ओजा की बकरी ओपनिल मसी जामना चुमनी ओजा मोय हिस्ट्री से तिगि मतिक मोय ना डिस्टॉर्ट तोरे कॉन्कॉक्टेड हिस्ट्री मसी मोय फजन सेमे हिस्ट्री जमुने ट्विस्ट जाम तोरे
masi akoi di hane akoi experience laide maram di ai mingji panjara roge akoi mapan Manipur da akoi gi Assam da khangde Tripura khangde Bangladesh da akoi ga se narba matang ma thokre atopa kangrup amaga mo akoi ga di dum naksana da bune je historically moi Manipur da chapter am da moi changami karamaning to hakte te changami ado akoi lo ne jai but akoi na sengba meeting ni akoi na sengba Manipur akoi na rule to mi akoi puya moi thadokre na moi so ada jamna lari se phongre matam di oja sing akoi oja chana jaw ba khangde kari khangde akoi de chum madu gi with reference lari mayam phong na ngak fi ngasi di akoi makoi ga understanding lei nungsina ba dum lei tabante lei ado noi na chin di thi gano Manipur akoi na palami hai gano Manipur gi kaino se noi na masida akoi gi kaino la amba por mayam mon history ja chum samje le oja madu lari se masing na moi thesis phong do re masing mayam da khoi counter pi ba ado ngasi di moi realize toraga moi to ana lari ga ma phong ya ba moi gi hore pham se nongpok haram Manipur gi nate nongchup ta gi ne malbhum West Bengal gi malbhum hari pham di moi hore pani moi gi ningthau ro humbu gi lari loi puthore but Manipur ga nungsina ba Manipur ge chaptaram da leiram gi wari ju moi noi acknowledge tori moi kara mane sigala Manipur chang ki bano kara mane mu che tra kun ta ku da khoi ga machim bijang ni sonda thora ki bano ha ju moi sana ja jare ada kuki kangu su moi je magi asengba history je masi moji mai kare hai tare sajin be history sem da moji expert ni moji Guinness record moji maming moji award pi bajara bane moji machin thi bada concocted history sem bada distorted history puthok bada moji number 1 ni hadna moji record ma moji kano to bajara bane adu khoi discipline na RTI to na hangiba masi wafam anglo ko ki war gi wafam la jam sengo wafam ni Parliament Anglo British war 1991 ki Parliament House of Lords 3 days in the Parliament Manipuri Anglo kanu ki matang he nei na gram na Manipur ki history ki British ki record encyclopedia da loi yaung le gram na ba ada moi gi machin chiba mayam se haujik masi mayak seng na khang ne ta kuki gi origin hor pa arrival of cookies in Manipur karam ning thau gi hakte ko pura mana British mang na kramai lairami British lagna karama jo masi phadana moi na tore ba UN de yu chi chi ko loi na khangi si mayam se pura khomjil lerga jamna phajwa chawba machata ba database lariga ma puthoga word masi handa khangan ma tam jora raina khanje waja masi mai masi ma thamjage larik ki simma masi akoi jamna machu tawa mayek sengba database lariga ma puthoba Manipur scholar sing academicians sing research scholar mayam tana bi lerga machata ba lariga ma english ta putopi wa sai masi ma thamjani waja yam phaso phum ni ozana thambiri ba suggestion yam phaso phum ni duga koi maroi na mamang su hai gre koi parliament da lei ba koi amisana hai gre ni hum minister na tuan tuan ba kilometer sohum gi mayam sangli hai ba mayam ma dogi bagi keno congress sem sana ba congress duga kilometer almost tara amadi sem saba loi re hai hum su lei re ana size da koi Indo Myanmar border fencing matang che sidai changai ba at the same time akoi gi western gate oi re ba jiri bam lom degi changai ba sigi issue sida di akoi kai ta ba lai akoi ILP hai ra su ILP se koi maya yaung to ba kai ga chaman da ri hai na se ILP ta phok da lai aur changai ba mayam de thingna ba border gi porous mamang da koi joram thangau ne irem ba gi wafam su lai re border di singen bi ganu wafam su lai gre and size da koi border ki issue border fencing ki area at the same time koi western gate oi re ba jiri bam gi matang se kai tham ni mani Jiribam se waja koi na jamna section na magi nongchup thong nongchup haram nongchup thong western gate jiribam se Manipur gi masi akoi gi Assam se border oi ri very important place adu jiri turen chi liba ILPG sa gi maya jadu kai ni haiba adu su adum sumda banate the event then ILP kanaokrasu lei tabdi nate mapung phana ILP sakti do phangri habi wari ni masi akoi ne section ragadi jiribam se akoi dum khangi baduni Hojik jiribam kari film the lady politically kari film the lady as a koi khange ad asom dagi changai ba akoi gi hojiki nongchu haram dagi changai ba hojik khuna report phangi madudi Tripura dagi akoi gi kanu gi Tripura gi border sida Bangladesh border sida akoi gi jot ki tingkhang pan ba iron fencing je asigi mathak sida ubak tharaga mi emomam da lising tara je lowre haraga moji through Tripura dagi Koringons laga Silchar Pauraga adagi di Assam Pauraga India ke mainland moi chalan ve damakta moi train ticket chu moi general da manam di general da ticket to thajal lage di mapandi Bangladesh changi bom yam sing je Rohingya khangde kari khangde masi thajal lakpa matam da general ticket ta generally compartment thar de TT ne check tok de TT na khara free thadu ya ba asi bhaw gi moi amount ma ka moi fix taw re se Tripura gi asagi Bangladesh borders gi hidewell Rohingya adi Muslim khangde Bengali khangde changai ba moi refugee mayam sing je Tripura di moi group am laira dalal group ma
machine amuk korimon se dalal group am leire handak te Hemanta Sharma na mioi police taruk na sabati mama Tripura da tharaga moi roi record se punlai ada masida kanam dalal involve oi Aadhaar card, PAN card, kanana semi, sigi report se roi leire boja. The similarly som the so ko Myanmar gi mapan se ba kamu sing ye moi roi semi mi. Masi sem ba si ko nang khangna ba poni. Sem Mizoram de system ma thajal lak tori mi. Masi da ko ina samjani se Manipur gi administrative kano da bureaucratic le ba ko officer sing miji misa sing thamo se mo darka tane sini. Manan paisa kare gi damu moi Aadhaar card, PAN card samjal lage son da thajal ye. Masi pose ko farsighted roi ba tab. Adra masi jiri bam si oja sagi Rohingya mayam changai singje masi Musulman changai ba koi Bangladesh changai Muslim bangde Bengali khandi changai je koi siljerom de laga jiri de laga jam ko mi adal jiri landho pasidi kharin lesson rani machi ron kharani training to ra khangjel lani majugi de jamta Manipur changai yap da masi puna musina oja ILP su achagi maya jaudu kano dumana leidimina magi kana bakra leirage su jiri bamsi Manipur sarkar jamda chelpe mieng thamanjaningi masida kanogi check to no thajal mutang se jam darkar ni even handaki irang sida jiribam de irang thokti tawi adu jiribam gi peace committee na jam phajana control to budagi masida kuki jawi naga jawi irang je thok bani adu di mama khari na mangda HPC D gi leader am statement thoi jiribam gi khungang jiribam gi lamje mogi na na politically demand to report am lai adu mudisu jam na thuna mayam gi reaction lak budagi ma withdraw to khre adu jiribam da even jiribam da kok sarak pai se kasar sadurmi kasar sawa se Assam langak turmi adno silcher de su ko yengi mi handaki irang se tomutum da ko Narandur Baba Borak circle se Narandur Baba ge Borak circle lagi na adigi Markhulin adi je lalangi umang ko gi lalangi umang gi ching adi Joypur Kamnanga si toraga NC Hills ki ko Jinam Valley bau se adi NC Hills kalbiang no dimasa tab se asi bo si da ko ge kuki jo kamu si tarin ne ada se ko kari tor kadagi tobuding moy Haibagi atop Kuna meeing the ching of me, I'm like Jogi. Asimayam, the government, Assam government, the administration must information field map. When the Tamangam, the Siddha Manipur Kungam Hengaledo, single and the village, unregistered village, Mam Hengaledo. Sweet idea, some the Tum later the no more Manipur, the Twiper, Irang, Assam the Toro ever came later. Let us because my book cannot of indigenous cookie, not indigenous Markamu, we don't have any problem. But Siki Irang issues it and Loraga, Manipur. The Sum the Churatan will hajalik to put young lay up. Must say, Government of some correct your reduction. I do equally wishing to meet nothing unless you have the Unicorn of Jictam Derisi. And the Giri Bansi and important spinning Oja, Mandin Noxu Parandi like the port young lady. And the Sigaju in a Sagi, a Potamatami, Assam the G, Hamontona, Amarolam Logre, Assam the Muslim Haredi, Bangladeshi Haredi, Mayam the Singaman Power. Bangladeshi Haredi, Dum foreigners in Logreb. Aduna, Assam the original Muslim Kogi. Goria Moria, Hongi Matamdinga Lak, original Muslim de Yaba, Kilonja Muslim Ida Moji, Moji Lagni Pumule, Moji Toana Gomena Masak Nine at Tambigre, Assam Gomena. Adun Atopa immigrants, Musulman Anishatuan Kaidokre. Immigrant Musulman Bangladesh Laiva, Assam the citizenship Pangi, voting rightly. Even the Masimuni Henbedina, original Hongi Matamdina Lakba, Kilonja Muslim dog, Mogi Chakung Punam when you learn Loksalakba. The Musulman Hargalana, Assam the Imprecama, Patama Mamima Tarapati, indigenous Muslim, the Suya Kangadra, Hajito and Tokreva, indigenous Muslim, Kilonja Muslim, and immigrant Muslim. Similarly, cookies in the Kanam Tree. Original Handi like Bakuna, Konjaika Hariba, all cookie Hagadra, Muy Mayek Single Labor the Katani, not to get the Changa immigrants, Mapandi, Bangladesh, Myanmar, Singa cookies in the Hakatagi, no problem with you. Adra Assam da Kilonja Musulman, Tongan Legitimana, Bangladesh Muslim the Gi, Sigaliva, Asemba, Jam Ariva, cookies in the Tongan Natuna Legitimate, Myanmar, Changa, immigrants canogi Bengal, canosi, Akoy Haitara, immigrants cookies in Kanotagi, no Lafonga Raba, no Jarosini. No problem like Assam the Hamilton of the Rolove, Aduga Musulman, original Gamun, migrants, Musulman, the Tongan, many Hanagi Lapan and Moy, Tongan, make single lake. Similarly, cookies in original cooking with Tongan, Legend of Honova. Knowing a Jokatana, Myanmar, Lava cookies in a Tatum Pizza, Furana, and they said, Phyllis Namnikan of that one day or something with lawyer name. Masi Posima Tanzania. From the Tabedo, was a Manipuslenga Kisu, Yamna, Azaba, Poinamo, and Kaliga, Pagata Lasinisia Kogi. Maroon Akui Hire, Mate, and Moy Napuki, Mategi Samas, the Haitar, it's like jet the sea, Yam Lumna Loza, Haitar, and see to one Bakogi,
से अखोई पार्लियामेंट होरमदाई तांग कुंसिदा होगदबनी तांग तरा मापनदा वायरल ओइरा कांदा प्राइम मिनिस्टर ना पार्लियामेंट मांग ngange मा पार्लियामेंट मनुंग संगमदे अदा सुंबा म्युई करोड़ ला करोड़ चामगनी फुलेबगी मनुंगदा खोई माइ चोफले अदु तोहरले कायना मयाम मा फोंदोखिबा लेरे मदुगी मदुंग तारकपदनी खुद मयाम से पुरा लोयरे अदुदी हेक्टर इंटरनेशनल मीडिया सु सीनी मदु नैना मदु तमना तम थाइदरे अदुगा अखोई हौजिक सी तोरबुंग बांग्लादा तोरबुंगदा सैदा अखोई नुपी मौना अमा चै 53 सुरबी अमा मासे गैंग रेप तौबिग्रे हादना एफआईआर अमा जीरो एफआईआर अमा फाइल तौरे नहान जी अखोई कयाव केंद्र के एमएलए चलुरे चला मसा उनरुरे पास सेलोनल पा ला अमसु मतेंग पांगमे अदुबु लाइबो वहांगदी अखोई मणिपुर की गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट सिना अखोई सी इशू लाकपदगी सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन और मनी चुचामपु चले विक्टिम मनी द लुपा लाख 13 पी पैसा पियु हाबनती हजि लाइबो मैम सिटी माउ कंसोल तौबा व्हाई नॉट माना सुन चजारगा सुन के दबे चट्रिनो हाबगी वहांग मैम सु लेरे अदु मागी थाउना लिंजेन दुदी मैम लो थागदनी स्वाइसे दुदी मपान द लेबा हाइतारे मपान अपन पलेना तो वरु बिबे यादे अखोई मणिपुर की वांग बद लेबा अबनिना अखोई मनि मपान हाइदगदी मणिपुर की मोइना खनगिने हाबी मणिपुर पर हाइजा बोने दना स्वाइदे मागी निपिमसा मौ अखोई की मौ नहा सिगी हाइतारे मागी करेज मागी मथौना अदुगा लेरिबा मियें एजॉब नाउ अखोई मणिपुर सरकार सुंगाइरे अदुगा गवर्नर सुंगाइरे कयमता मदुगी कंडेम तो खंगदे मतम दुदी अखोई नुपी अनि कबेडे तो दुदी आमत लेम थारो हैन फगतन तौरी गैंग रेप तो बिग्रे हाबिसि कंडेमनेशन केमत लेते होय रेप तो हाबिसि अखोई वीडियो फुटेज मुतखिदरा हाबि वहांग मुसु लेरे न साइजदा थोलेबा मौना सिगी मागी करेज हाइतारे साइदेदि करी ओपिनियन ले ओजा मसी यामना चुमो वाफन ओजा थंबिबदो गैंग रेप अखोई की नुपी नि खंग नेकेट ओना थादोखिबा कुकी नुपी नि की मतुंगदा मधु उरगने प्राइम मिनिस्टर ने कमेंट पिरिस मधुदा अनि अखोई की थमोदसु यामना अखोई थमोदा यामना अखोई द जानि करे हाइतारे अखोई थमोदा पांग्रिसि नुपी अनि दुगी गैंग रेप की फोटो दो थादोम रके नंग वांगांग रोइद्राबा भाइरल रोइद्रगेदि अच्छा मधुगे यामना लुमना होल वर्ल्ड से अखोई मधुदा मैजै गासे यामना मोंगमदा यामना अनसिविलाइज काइना मधुदा उतगे सोशल मीडिया से लुमना लेनाबा मयाम जावग्रेबा अदु ngасidi tapna अखोई सु मी कयामा चुराचांदपुर की थर्ड में द होगिबा एपी सेंटर मफम जिदा मैजै कया गैंग रेप तौना अखोइना मधुगी वीडियो रिकॉर्डिंग लहोदबा खुरुदो मयाम लेबी अखोइ अवार्ड पर सोबि खरा लेजगी बि वारिनी बट थोदोक सिजि लोइना थोखिबो नतने अदुगी पोतु मै खोइ उरे मधुदा प्राइम मिनिस्टर की कमेंट अखोइना पेंदबा खरा लेग्रे एनीवे अदुई मतुंगदा सागी अखोगी गवर्नर ना मांगोंदा नुपी निसिदा मागी सरकार की माइकेदी सेंटंग डिक्लेयर तौबा लेग्रे अदुगी मियंग जेंगा अखोगी सागी नुपी मौनाहा जामना थौना फना थोरकलेबा मैजैगी जे जन थागनिङाय ओरबा अखोई जामना थौना लिबि चनुनि हाइजनिङे अखोगी माइकेदगी मसिदा करेम जे कानिङाय लेजे मरमदि बांग्लादेश इंडो केनो बांग्लादेश इंडो बांग्ला की 1970 वार की पठान सिंह जाम जब नुपी लाख हुई मथक हेन रेप तौखिमी दैट इज देयर पॉलिसी मोई पॉलिसी ने पठान सिंह पाकिस्तान की मतमदुदा मरम दे कानिङाय लेजे ओजा अदुना हंदक नुपी मचा आमना माना थोरक्तरा अखोई इचलन सिंह amna थोरागा माना जीरो केनो तौदी एफआईआर का तौना थोरकसे अतै नुपी मयाम ने मुसि जा मोइ थोपिरो सिनी मागी तुंगिन लेहारगा थौनाफना थोपिरो मरम दे हिस्ट्री द नोजे लेहौदोरमनी जाति से मतंगसिदा अखोई मैचैबु लान उहन होनरपसिदा मणिपुरीबु कंदुरसे नोय मैचै चंद्रा थौना फबि नखोई खरगी मतेंगदगी ओइदुरेमि अदुना अखोई होय सोसाइटी की तोंगानबा केनो खरदि लै अखोई मणिपुरी की सोसाइटी की लैरिबा स्टेटस का मोगी कुकी की लैरिबा ट्राइबल नुपी सिंगी स्टेटस चावरबा खेनोमदि लैनि इवन देन अखोई मैचै नुपी मा हंदक अखोई चुराचांदपुर की थौदोकता अखोइना सुमाइना जामना निंगमदबा थौदोक थोकिदो मानगे एफआईआर पारकना थोरपसे चोंथोरपसे मैचै जामना थौना फबि नुपीनी मैचै पुनमकी माक्से करि हाइतारे मणिपुरी सोसाइटी न खुनाइना माकबु जामना अवांग थाकदे इकाई खुनजिरेन अखोइ लौजि मपान मणिपुरी से अखोइ मसे फौजि मणिपुरी सु अते दुमाने इफेक्ट ओहिबा चंद्रा सिंह थोपिरौसिनी अखोइ मणिपुरी जातिबु कनबदा मतेंग पांग्यु नखोइ इतिहास त पुवारे नखोइ नमिंग ले होरगदमनि अदा अखोइ जो नान हंदकी मणिपुरी साहित्य प्रतिभा खोंजेसिदा अखोइ मी जामनादि उनबा जादबनिना रेस्ट्रिक्शन नुगी मखादा अखोइ अहुम चंगागा हाइबा नुपी मसासिदा मणिपुरी साहित्य परिषद की डेलीगेशन टीम ना रुपा 1,000 जो अखोइ मांगोंदा मतेंग पांगजेरमी लोइना मापु अखोइ इकाइ खुनु उतना थौना लिबि नुपी मोइना चोंथोपिरो नंगी नमिंग नचु नंगी निमिंगचत मणिपुरी पुवारी सांग लेहौरगदमना अखोइ मापु एनकरेज तौबिरमी मसिनो जा अखोइ थमजनिंगसे अदुगा असिगुम नुपी मयाम सिंगी करिगी इंडिया गवर्नमेंट दगी नत्रगा गवर्नर दे मियंग चिंगिन लिजिब्रो हाइबसिम अखोइ थमजनिंगी गवर्नर शुड कम एंड विजिट एंड मदुमसि जेमयुसिनी मिचम मेखाना बिनुसिनी मसिमा अखोइ मणिपुर के गवर्नर दसु आई असिगी मीडिया के थ्रू दे गई मसि थमजनिंगी ओया या हम थमी मखा तारना सिनिंग सिना कोई
हजू लेरिबसिदा कोई तोवान तोमा मणिपुर का पांदगी लाकपा मियो सिंग मयाम लाकपी असम दगी सिलचरदगी होजाई दगी करीदगी मयाम लाकतना अदुगा अतो अतोपा स्टेट लेरिबा अदुगा डायस्पोरा लेरिबा मयाम से अमेरिका दा लेगिबा लई जर्मन दा साउथ कोरिया दा चाइना दा जापान दा लेरिबा मयाम सोलिडरिटी उतना मदुगी हेना फनबा मयाम दा कनो चथरे अदो हजू से मणिपुर की मपान दा लेबा ओइना सीएसओ सिंगी मागी बा रोल हाइबे तारे मणिपुर की मपान दा लेरिबा हाइबे तारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ओजागी तुंगा तोंबा सामगी लेरी मखोगी रोल से करी तो होनिंगी ओजागी मियंग दा होई लाकपीदना मयाम से सोलिडरिटी उतना रिलीफ कैम्प दा चतना मयाम मतेंग पांगबिदना मपान दा लेरिबा सीएसओ मयाम लेबा हाइ तारे को अदो मबलम दम 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 दा दुदा अखोगी सीओसी सिंगी रोल से करी ओहेनिंगे थम अजा हंदक की मतंग सी मणिपुर की हंदक की थोइबा कुकी अमदी मिचेगी अखोगी कांगलुप की इरांग हाइगेद्रा खरमना कांगलुप फाइव से सोनिंगे मियंग मखादा अदुबो असिगुमबा जामना थाजद्रबा मणिपुर की पुवारी दे हिस्ट्री दा थोरकने थाजद्रबा थदो वाथोम थोरकपसिना अखोजे चावरो पारामदि तंबिरमे मसी पारासी की खुदुंग इल्ले हरगा यामना मियंग सांगना अखोइना मणिपुर की तुंगलम चति खल्ले हरगा nga ke oibado nataba emotion gi oibado nataba koi bangla da haragena khorera kanoi khorera gun ka hai charu mai cha bse nga brang long cha ma ga am thakam murki bado da mai ti khoi gi blood su asum mai khoi gi agitation gi khangde natraga masi mayam ja ak ngallinge digi puari se nen rakun tamda adu ba nga ke pot khra dum jaw do banate asi poche khoi thado min raga emotion gi poche thado raga jamna sangu mieng da far sighted अखोगी जाम असम मियंग दे कोई तुंगलम चची मणिपुर से कन्बगी मतंग दा अखोई अचौबा वारे फिरे लोब दरकार तानी मसिद मणिपुर दे लिबे सीएसओ मयाम सिंग दे आइना खंजे हंदक की इरांग से मणिपुर दे सीएसओ फरजाम से चोंथोरम बजाय मदो मफम मतम की मतुम ने चोंथोरम बजाय नत्रगना मसी खुदोंग चावल लौरगा ऑर्गेनाइजेशन से अम सेमगा मोगी जामना मियंग मोगी पांदम सुंदब हाइगद्रा मिशन दे तब मोंग दे चोंथोरम बजाय मदो पुनम से मसी कंट्रोल टोबगी ग्रुप अमग अदुने से हाजिर जे अचागी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जिंगना एपेक्स बॉडी एम सेम्ब्यू एपेक्स बॉडी ने जो सी मयाम सिंग जे कंट्रोल टोबनी मेकानिज्म मम से दरकार ताब्रे से अदा मणिपुरी सीएसओ मयाम सिंग सी मतंग से पुंजिन बिरो अदुगे दी अतोपा बिग बाजार अम ओइना मणिपुर द मिचे ने बिग ब्रदर नि असिम जोम थमनेंगी बिग ब्रदर अम ओइदना जामना चाउन पुकेर चाथोपगी फतब खरसु लेरे खोइदा मसी हंदक मणिपुर प्रजा मियाम द मिते सिंगदेन मसी मथम जरमी बिग ब्रदर मी इसिना पुनम कंट्रीब्यूट नो प्रॉब्लम बट हेन लिबरल ओइबदगी अदुगी हराव कुमै द का हेन खोइना मैक्सिमम मतम पिथोकिबदगी पोषक खर खोइना मसी स्ट्रेटेजी द खोइना जालहौदबा अद मीगिना मधु अखोइना सोंद जगोय सारेंगे द थावन चोंग सोम लेरिंगे द मधु थावल चोंग हाइजे जगोय सागन होइते बट एक्सेस खर ओइरे मसी ना इवन अखोइ कसार से आसाम से मसी आंक पपंगना सिम असिम ममी जो आदेत तारे मरम दि सोना गंदा असागी नुपीला नुपी निमित सिग तौरे नुपीला नुपी निमित तौगा आदल रिबा नुपीला तौजर मद अमु नुपीला नुपी निमित अनि थोरे मसी कंट्रोल तौनो होनबदा अखोइ दा प्रॉब्लम होय अदुबो अखोइना कन्न प्रसार पीबदगी रग मणिपुर की हिमालय बाग तगी सु प्रसार पीबदगी लास्ट ओनली फॉर नुपीना ओइरे अदुन हौजिते नुवाइरे अदुन मणिपुर की पोसे मपान हेत ममी ताबने सोमदा अनि थोनिंगदे अदु अखोइ जारिंग असम दा अखोइ सात्रगी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अमक दिन लेजे ऑल असम मणिपुर स्टूडेंट यूनियन नथिंग इज देयर का अते तोपर लेजे को जामना उनै मिनि वारिसन बंगमी अखोइ दा कॉन्फ्लिक्टिंग जाम लेते अदु हौजी हंदकी इशूसी मतंग ददी अमुहेन अखोइ मपान दा हंदकी इमोशनल इंटीग्रिटी मतंग जे हाइना रुबल लेतमदना आदा शांति अखोइ मिसिल चलेबा इमाय बेन खुलकता शांति मिसिल चना मोमोदे कैंडल स्टिक तो हाइना रुदे ओजा सिलचद पुथोकी रेली होजाय दा पुथोकी रेली अखोइ आंगक पकना मणिपुरी सोय हाइबा ताबदा काम सेंटिमेंट फावगे दोजा मसे हाइना लेते द मणिपुर की मपान दगी अखोइ थमजंगी से मणिपुरी सीएसओ सिंग मयाम से तासिन खोमजिनबगी मेकानिज्म पुथोकबियो मागी मागी क्वालिटी मतुंगिना मादुम लीडर ओयरकनी मदुगा मिहोबा खोइ तौरसी आइन हाइनदबा सब्जेक्ट तुदी आइन हाइनबा सब्जेक्ट मिदु पुशल खोइ तासियाबा हिरम पुना मते एक्सपर्ट साउदी खोइ मदु तौमिनरसी मदु मणिपुर लेवल लीडरसिंग जामना चुंजिन नबियो अदो मयाम जे करामाने कोन्यांगे मेकानिज्म म फुथोकबियो मदुदा मपान मणिपुर की अखोइ मपानदा खोइ तास लेजो खरस खोइ चावल रोल लग्जगे ना खोइ मदि दमदे चोंदोक जरे मी मणिपुर की फतब मम्मी मपान तो हांजनी अफबदुनि खोइना लुसन जरिजी सिमिलरली मपान मणिपुर की लाकबदे खोइना हाइजेदिबसिगा असेंबा अफबुदि लक्सन बिउ अखोइना हाइबदे सोइबा लारगदि मदु हेक्तोक बिउ हाइना खोइ थमजगे ओजा मसिने खोइना जी मणिपुर की हंदक की मतंग से सीएसओ मयाम द थमजनिगे बेबिलसे हमदमे मतम सुलोसिले याम फजा हमदमे लोसिलकपदा खोइ मणिपुर मियाम दा हाइबा तरे दुगा खोइ चैनल से येंग मियाम सिदा मरोइना खोइ मणिपुर मपानदगी इनसाइ उबिरकपा तावना मिरकपा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन करिबा इशू मयाम से खोइ नैनबा लोगरे लोसिलकपदा मणिपुर मियाम अदुगा खोइ चैनल से येंग मयाम सिदा मणिपुर मनुंग मणिपुर मपान पृथ्वी की तोआन तोआन जगह सिंदा खोइ चैनल से येंगमनि साइदा करी मेसेज पाउजेल पिबिदिम थाइ हंदकी थौदोक सिगी
gi mami se chauna tai mapan Manipur da masigi khudong chaba lawraga mapan Manipur da leriba malem da leriba Manipuri sin naw sing mayam si amu hena chetsin han bagi naksin ha bagi akoi da adugomba khudong chaba mi phangje emotional integrity koi gi ama sagat bagi khudong chaba masima koi phangji handaki issue ji gi kari kari hai tare masigi thawjal lagi hai tare thokti thoning da bani adu masi thawjal lagi malem da leriba Manipuri phuni masiya hena chetsin han bagi jamna cemented hen bagi mong da akoi khudong chaba de koi phangje aduga mapan da leriba Manipuri sing na akoi na muk akoi na mapan da tan te Manipur da yosing sing akoi na mechei gi ima ibel sing ase nupi kangrup sing ase asi boi koi na han han na khuramje maramje moi gi thauna han da moi na load role mayam si nupi sing romjaba natraga periphery da leiba thawdok thobo mayam si naharol mayam sing akoi na mithana bidraba naharol kaya समाज खरा हंदना खनबीर मयाम चुंगथोरगा लानमुंगदा मोइना वार फिल्डका मोइना लोड रोल से मसेजी मपान मणिपुर की माइकेदगी जोजाय कोई हन हन खुरमजे हन हन थागचे मोइ थौना से अपने अन इमा इबेल सिंग हंदक लोड रोल से मणिपुर चे खुंतापगी वाफम लेखरे अदुगी जमा कोई मैरागी थोरपगी वारी लेखरे असि मयाम मणिपुर की मागी अंडरग्राउंड की लाखो मतमदगी लाखिबो मयाम पुलिस मैरा लाखि रोल मयाम तो कोई अदम खरा उजहौरे खरा ताजौरे बट हंदकी मतंग सिदजी अखोई इमेज सिदा मोइना लौरिबो मयाम से मीडिया की थ्रू दे करमाइ तौगे इवन आर्मी फाउदा मोइना जी कनो तौदना मोइना थिंगना थमना मोइना अकन थौदां लोबसे मसे आंपनि ना सो खोइसो आदम मैरा सिंग दे हारिमि ani je kene mapan Manipur maila ga siga emotional integrity honorable ade thoi adu Manipur da sagi drug ki adu underground elements afas bagi cheching mayam phangbse mapan Manipur da leben nupi sing khoi je phangjadabni na madu experience khoi da wat si je pi nge de dum army ga thangai na nomi marak da tum ho ga nomi makhon da bom marak da chawrak pani na a khenaba ade le madu thengna da ba adu bu handaki Manipur da imai ben lo lo mayam je u da ada age nupi sing ju a ba phangno ja thawna amadi inspiration foi sini goja kan torsi atau aroi voi na moi na thamjaning se goja auji Manipur da mitei kan badar ka tai mitei kallaga ni Manipuri hingdur se jamna phatta ba mieng da te haje Manipur gi chehi lising kya gi fuar se ngang lai se all the Manipur gi territory integration meji na chobo ro loraga chimi sing na sing se ko ngal paniya adra mitei kanan ba gi darkar tai adra mitei sing na kan ba कल बुंगे मणिपुर की इंटेग्रिटी कायरो नत्रगदी मणिपुर से सरकार साधना मचो मचो ताकिने अदर मणिपुरी कनबगी मतंगदा ट्राइबल इचिनाउ सिंग मयाम अखोई अरीब फुरुप मयाम जो कोंजिल लेरगा अपुनबा अकनबा मणिपुर में सागत बिनबगी वारे से अखोई पुण्य लोमिनबम दरकार तानी अद सी मतंग से मणिपुर ले लेबा ट्राइबल इचिनाउ सिंग हाउजिंग मसा से कुकीरा आई नगारा हाब खंगबा मयाम ट्राइबल ले सिमिलरली बोरागली जे जो कोई ट्राइबल कुंतरु कम्युनिटी ले बोरागली मोय मसा ना जे कंफ्यूज नहीं whether they belong to Kuki or Naga अद मोय हिस्ट्री जे ज्ञान तादे अद अखोइना प्रोवाइड तौरिमी अद मणिपुरी सेंटर जे मोय जो खंगोय अदुना आई थमजरी से मणिपुर लेबा ट्राइबल स्टेट नाउसिंग नखोय कुकी ओरे कुकी मेक सेंगना लयो खंगना नो इतिहास पुथरो नो डाटाबेस हिस्ट्री पुथरो अदुगा सागे नागा ओरे नो मेक सेंगना पुथरो नागा के ओरिजिनल दि लेरे मसा मसा ट्राइस करा हजु लेलिदना मोगे अम्ब्रेला की मका दना फुदे चिंगजनदगी मदु नत बिद नो नसान असेंबली स्टेज थीरगा हंदक चोंथोरो नत्रगदि मणिपुर की प्रजा मियान सु खंगनी नोजे कर्म ग्रुप न करिनो पुरम को लाना लोबन ते कुकी पुरम त खोइ नुवाइ त बनते ओनली फॉर फॉरेनर्स मंगला कनोदि म्यांमार दी चंग कुकी सिंग दि मथक तने मदु मथक तने खोइ टारगेट तौरिसे अखोइ का हांदि लेबा कुकी सिंग द नते सिमिलरली खोइ जो आदे चलगे सिलजे द जो खाइ बोरागभरी दि लेबा अखोइ की बिको न बोरागभरी इंडिजिनस ट्राइबल कमिटी न ट्राइबल बोरागभरी इंडिजिनस ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमिटी न आई एस आर एडवाइजर ने प्रेसिडेंट न खोइ नो एडवोकेट बाबू नि अदु सेक्रेटरी न बर्मोनम नि अदु लोन ट्रस्ट न पुलले very minority in Borak Valley. The Borak Valley the tribal mayam economic condition asige matte phatte khasi ge tene phare number 1 number 2 da ekoi kano phare dimasa kam third kabirong me jine aba atei tribal sing ji chingam dagi silcha jorok pada pung kun moi ne silcha de lekte jaro kayam economic kano to ge si matang da musigi kugi kamu sine ka ade instigate tor ka borat ka la kanim to bang me wa lai che adu moi ji jo khon muteng pang me oja being a big brother in Borak Valley Manipuri se Mongolian group the big brother ni akoina haiba ada loina tribal community tarimi tade jar adu handa kisi poti matung da kari mami tawa dudi we are observing also adu som da cookie chinau sing ju jam phajana original cookie जो कुकी ऑल कुकी नटर खोंगया ने रोबिसिन नो ज्ञानताव्यु आसाम द मुसलमान असेंग बगा बांग्लादेश से मुसलमान खाइदोंना लेग्रे सरकार ना मोज अपा म फुंगदे सिविलाइज जो नो असेंग कुकी नो हांजे ले फजन तोंगाना लेयो अद नो बांग्ला म्यांमार की कुकी चिंगचलगा तौतारदि नो मणिपुर के नो की कनो मुटकनी कांगुन मुटकनी असन खंगबि वने हाजगे कुकी जिनाव सिंग
yam phajab hum dambi thank you so much oda Kamalakanta yam chamna koi gi Assam silchar de gi la ka da kon haijabada lengbira koda ko ELITETV gi studio da lengbiro wari bata khara sananingba mapan gi Manipuri singna khoi gi karmaina uri habi matang se lakpi dana matam kaithok pi dana wari bata sana bagi matam bibi mukta ojabu hanana thagache Kuramjari ojabu ngasi dia dumba ELITETV gi special talk matang solution jare makata na tuan ma phum singa leiriba koi diaspora sing kari sing si unajara kanda hauji leiriba film sida mapan dei kari meng uri habi singo su koi mathang munau series 9 adum sadok jage meng tabiri ba khusing mapu amuk ka hana khurum jabag loina kainen be thni jari pinibis